ikaze nanone mu biganiro bya Isango Star turi kuri stade Amahoro, stade nshya ivuguruye abantu 45 tugiye kuganira ku mukino w'igikombe cy'amahoro urangiye wahuje APR ikipe ya Police, Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Mukura Victory Sport. Turi kumwe na Migo Saddam ikaze nanone. Urakoze cyane. Yari iminsi myinshi wana. Umaze iminsi mu ngendo z'amafaranga, mu ngendo ziteganije. Za misiyo. Umaze iminsi muri za misiyo. Aha, wowe umeze ndaho kabisa. Warukumbuye pe. Seko kera twari inshuti byahereye. Ubwo nawe warabihinduye wabisobanurira abantu. Oya wowe warabihinduye. Oya. Ngemba ndaho. Magara n'utsi kuri ukaza 2016 na 7. Kera ugikenye warabonekaga. Warakize urandeka. Warakize uhindura karitsiye. Okay. Tugiye kuganira na Migo Saddam ukanya umukino wa APR ikipe ya Police urangiye Police isezerewe APR ku mukino wa nyuma. N'umukino wabonye gute? Urakoze ni match navuga ko yarimo imibare navuga ifavoriza cyane cyane APR kubera ko match banza ni Police yari yakiriye. Noneho banganya kimwe yarivuze ko draw ya 0-0 Police igomba kuvamo cyo cyari cyambere. Nuvuga ngo APR kubona igitego yari avantage yindi yongera ko yari ifite ya away goal. Icyo nabonye kubatoza bombi meme no kuri match y'ubushize ubona ko Mashami muri izi match byiragaragaje ko yari yatinye Mediane cyane cyane ya APR. Unarebye abo yatangije hagati ufite pasi ufite Henry Musanga ufite Abedi Bigirimana, nuvuga ngo ukoresha mediateur bari defensif pasi ndetse na Henry Musanga ukazigama nimero 10 Abedi. Noneho ari naho byageze muri kwa gushaka kuneutraliza Mediane ya APR mu minota 20 ya mbere bakinagaho mahome, ugasanga Abedi Bigirimana afite task yo gucunga movement za mugenzi we pitch, ugasanga Henry Musanga na pasi baragurana Ramineba na Ruboneka. Donc bashaka kugira ngo babuze APR position hagati mu kibuga. Ubona ko byanagezaho APR ihindura uburyo ikagikina imipira miremire. Hano haje kuvamo kona baje gutera ngo umupira uteretse si igitego cya open play. Ubona ko hari uburyo Police imetiriza Mediane ya APR, ahubwo umutoza wa APR agahindura bitewe n'ikishaka muri uko gukomeza gutinya gukomera kwa Mediane ya APR. Aho byageze no byuka neza hagiyemo Simeo yego asangamo pasi na Musa asangamo na Henry Musanga, byatumye pasi agi10 hanyuma Simeo akina na Henry Musanga mu minota 5 ahita hindura ayinjiza Muhajiri kugira abone byibuze umu nimero 10. Donc wamenyereye ushaka gukina ibyo bintu. Ubona ko ni amakipe yombi cyuma cyane cyane muri ikintu cya position hagati mu kibuga. Wabonye ko naho byageze umutoza wa APR nawe abona ko hari ukuntu subiye nkuko yatangiye yazanye namba 10 Muhajiri afite n'abakaseri babiri, nawe ahita abona yuko nakomeza gutegereza Ramine bashobora kuza kumubera ikibazo kubera ko Ramine si mwiza mu kwambura imipira, kandi niba uzanye abakaseri babiri nimero 10 umwe iyo atari umuntu mwiza mu kwambura imipira cyangwa se mu kwihutana cyangwa bamukorera amakosa wisanga yateje danje kuri Mediane kuri bagenzi be muri kino inyuma. Yahise ahindura amukuramo azana Riuswan kuko niba bikurikira aho byageze ashaka gushyiramo Frodouard. Yego ageze aho warabango rero Frodouard ntabwo muri abasore bare hagati ya pasi na Henry Musanga deuxième ballon n'undi bajya bazimukirana ahita abireka ashyiramo Riuswan kugira ngo byibuze atanga umutekano uri defensif hagati mu kibuga. Ubona ko niyo mpamvu ubona ko na occasion zabaye nyaya muri match. Ntabwo twabonye amasave akomeye, ntabwo twabonye amataka aremereye, ni match abonetsemo na corner nke cyane. Navuga ko nta amataka menshi yarari, ubona ko amakipe yacunganira muri Mediane n'amakontra attaque yo mu mpande ariko atagerayo. Naba ko n'umukino abatoza bombi babuje mu bitonze yaba Polisi yabanje bango turamutse dukinye tukanganya tubonye igitego twakidefanda kugeza APR itwishyuye dore 1-1 bajya penalty. Yego bajya prolongation na penalty, ariko kira igitego babatsinze cyase cyica imibare yose. Ubona bahise basa naho bagize ubwo bango hagiyemo ikindi byagenda gute. Ubwo babonye batangiye gushotera kure nka Henry
nka Henry ubona ko ashotera kure, aba Bedi bashotera kure, babona ko nyine nta murongo wo kurenga kubera ko amakipe yose yari compact hagati mu kibuga. Iyo mikinire yo gukomeza hagati kwa Mashami, umuntu yavuga ko ari Police cyangwa se ari Mashami wakinanye ubwoba cyangwa yinjiranye ubwoba mu kibuga. Muri iyi mikino knockout rero abatoza bagira imibare myinshi, harya bango niba kunganya 0-0 ndi buvemo, ariko nanganya draw y'ibitego najya prolongation, agira ubwo bango ndamutse ninjiye adversaire kana kujira muri match agatsinda igitego, imibare yose urumva niba utsinda igitego 15 minutes yarangiye, indi anyuma yakurikiyeho niba atsinzwe igitego bango bametrije 15 minutes, ariko 10 yakurikiyeho igitego ni free head, bateye kona bagara nabi bakora marikage y'igitego kijyamo. Bango imibare udutangira gutekereza ko ntsindi kintu nibwo atangira kureserva, donc ntago ashaka kwinjira gufungura ngo bakine. Bango rero gutsinda igitego kandi ubyibuza usabwa ikindi nawe iyo isufungura bahita gutera icya kabiri. Ubona ko ni bakoreshaga imibare myinshi abatoza bombi, ubona gari imibare ikora cyane kurusha wenda uko match twatekerezaga ibize kugenda. Ni Police umwaka wawe twavuga kuba impausa cyangwa no kuza muri Big Four ni achievement. Nabo ko uyu mwaka wa Police warabahombeye kubera ko se zishize babonye Peace Cup batwa gikombe kandi champion bari bayiriho bagezeho bararekira uskora byageze tukabara tugasanga Police yanatwara igikombe cya champion. Nyuma babona ntabwo bishoboka bafokasa kuri Peace Cup. Peace Cup ni kombe Police izi gutwara kugera kimwe cya kabiri warageze narubushize ntabwo ari bibi cyane, donc akeneye gukora kandi karetushe kugira ngo noneho uko performing neza muri Peace Cup banazana muri champion. Kuko uyu munsi kuba APR na Rayon ziri muri course ebyiri ufite Police ifite abakinnyi beza bakuriya, ubona ko hari ikintu cy'ibura. Uyu munsi Police yakaba isunika iri inyuma ya APR cyangwa na Rayon harimo abiri, APR na Rayon hagati ya APR harimo rimwe, ba difference ya 3 mu kipe 3. Bango ikeneye kongera imbaraga muri champion, ikamenya ibyo muri champion ku buryo bigera ku munsi wa 25 nayo ari imibare yirengera. Iyi course APR iraza kuramo we musaruro uko bibona, habe ku igikombe cy'amahoro ugeze ku mukino wa nyuma, habe no kuri champion n'ubundi haracyari imikino. Birashoboka cyane ko APR atwara ibikombe byose, cyo kirashoboka cyane kandi ubona ko ni APR uburyo umutoza ubona ko yatangiye kumenya abakinnyi na remplacer mu buryo yazikoraga mu minsi ko yarahinde, ubundi ariko yafataga abakinnyi nka 5 bakava mu minota nk'ine ikurikiranye, ariko ko remplacer muri no minsi ari kujera, donc yaragabanyije. Shaka ko baramugira inama ko zira makenshi asanga APR barakuzikora byabaga ikibazo. Ubona ko hanyuma ko wajya kuri course, ino course isaba ubushobozi, isaba ko buri tayari. Niba rero uyu munsi bari kwishyuza ikipe y'abagore yishyuza abagabo bishyuza, ntabwo nyine wajya muri iyo mood yo gutwara igikombe unafite n'ibibazo biri finance. Ubona ko APR ikintu cya isoko cyonyine kuba yiteguye financially no ko abakinnyi bameze neza mu mutwe birayamera ko batwara byose. Urakoze cyane namwe.